inzoga za mbere ku isi inzoga za mbere ku isi zakorewe mu Bushinwa nko mu bihumbi 7 mbere y'uko Yesu Kristo abaho. Ariko aba kabiri bivuga ko ari abo muri Mesopotami, no kuvuga muri Iraq, muri bari abarabu kandi niyo banga inzoga bazikoze nko mu bihumbi 6 mbere y'uko Yesu Kristo abaho, urumva ni kera cyane. Ariko nubwo ari nk'ibihumbi nubwo ari nk'igihumbi kimwe nyuma y'Abashinwa, iyo yo mu barabu muri za Iraq, aho ngaho twita Iraq ubu ariyo Mesopotami, icyo gihe inzoga yabo yari ikoze ishaka kumera neza neza nk'izo tumu, kuko yari ikoze mu ngano n'ibindi bijyanye no gukora inzoga. Ariko Abashinwa nibo babatanze, ahubwo kwaba kureba yabo yari ikoze mu kisi nareba neza mu bihumbi 7 mbere y'uko Yesu Kristo abaho. Imvuna muheto yaratsinze. Iri mu bintu rero nabyo byitaweho cyane. Gorye gusa.